ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии вақт бо муҳимтарин хабару гузоришҳо аз телевизиони Душанбе манзури шумо мегардад. Дар студия бо хабарҳои ин соат Сарвинози Нур. Дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. истиқбол аз истиқлол, ташкили чорабиниҳои ҷашнӣ дар сохтору мақомоти гуногун. таваҷҷӯҳ ба китобу китобхона, баргузории тадбирҳои маърифатӣ ба муносибати рӯзи китоб. масъулияти ронандагон бояд беҳтар шавад. корҳои санҷишиву назоратӣ дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт. бо мақсади таҷлили ҷашни 34-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати расонидани кӯмаки моддӣ ба иштирокчиёну маъюбони ҷанги бузурги ватанӣ солҳои 1941-1945 шахсони ба онҳо баробар кардашуда ва кормандони раёсатҳои истифодабарии роҳҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе ки дар ободонии пойтахт саҳми арзанда мегузоранд, қарори раиси шаҳри Душанбе дар бораи ҷудо намудани маблағ ба имзо расидааст. дар асоси ин қарор раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе вазифадор шуданд ки дар доираи таҷлили ҷашни 34-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби сарпарастон, фондҳои хайрия ва дигар сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар доираи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои расонидани кӯмаки моддӣ ба тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳо ва шахсони яккаву танҳо мусоидат намоянд. сарраёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе муваззаф шудааст ки аз ҳисоби маблағҳои фонди рушди пойтахт ба шӯъбаи муҳосиботи дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе маблағи 5 миллиону 56 ҳазору 400 сомонӣ ҷиҳати расонидани кӯмаки моддӣ аз ҷумла 156 ҳазору 400 сомонӣ ба иштирокчиёну маъюбони ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда ва маблағи 4 миллиону 900 ҳазор сомонӣ ба кормандони раёсатҳои истифодабарии роҳҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе ҷудо намояд. тақсимот ва супоридани маблағҳо аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе тавассути шӯъбаи муҳосиботи дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе дар ноҳияҳои шаҳр то 8 сентябри соли 2025 ба роҳ монда мешавад. аз ҷумла ба иштирокчиёну маъюбони ҷанги бузурги ватании солҳои 1941-1945 ва шахсони ба онҳо баробар кардашуда аз ҷониби муовинони раиси шаҳри Душанбе, сарпарастони ноҳияҳои шаҳр бо иштироки намояндагони мақомоти молияи ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва кормандони раёсатҳои агентии давлатии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи ноҳияҳои шаҳри Душанбе бо аёдати шахсӣ дар манзили истиқоматии онҳо, ба кормандони раёсатҳои истифодабарии роҳҳои ноҳияҳои шаҳри Душанбе дар вазъияти тантанавӣ аз ҷониби муовинони раиси шаҳри Душанбе, сарпарастони ноҳияҳои шаҳр бо иштироки намояндагони мақомоти молияи ноҳияҳои шаҳри Душанбе, шӯъбаи муҳосиботи дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе вазифадор шудааст ки истифодаи мақсаднок ва пардохти саривақтии маблағҳои ҷудошударо бо тартиби муқаррар гардида таъмин созанд. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ва Кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бахшида ба 34-солагии истиқлоли давлатӣ ҳамоиши илмӣ амалӣ таҳти унвони нақши ваҳдати миллӣ дар таҳкими давлатдории миллӣ баргузор гардид. бахшида ба 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе чорабинии тантанавӣ доир гардид. дар кори ҳамоиш муовини раиси шаҳри Душанбе Дилбар Одилзода, раиси Кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон Рудобаи Мукаррам, директори маркази тадқиқоти стратегияи назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагон аз ноҳияи Сино, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони сохторҳои гуногуни мақомоти иҷроия ва собиқадорони соҳаҳои сиёсиву ҳифзи ҳуқуқ иштирок намуданд. зимни баромадҳо таъкид гардид ки ба даст овардани сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ самараи раҳнамоиву роҳбарии хиратмандонаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. бо иқдомоти таърихиву мондагори пешвои муаззами миллат Тоҷикистон аз вартаи ҷанги шаҳрвандӣ раҳо ёфта ба давлати мутамарказ, пешрафта ва дорои пояҳои устувори сиёсиву иҷтимоӣ табдил ёфт. истиқлолият як дастоварди бисёр бузург ва барҷаста аст. ҳар миллате ки ва ҳар халқе ки хоҳад ки агар ба миллат табдил ёфта бошад, ҳар қавме ки ба халқ ва миллат мехоҳад табдил ёбад, албатта вай бояд давлати мустақили худро дошта бошад ва беҳтарин комёбӣ ва барҷастатарин он дар истиқлолият ин давлати мустақили
ملی تاجیکان است که امروز البته آن رشد کرده ایستاده است، پیش رفته ایستاده است و با در آینده نزدیک البته شاید که شناخته ترین دولت جهان گردد. ҳамзамон иштирокдорон аз нақши таърихиву сарнавиштсозии истиқлолияти давлатӣ ва саҳми пешвои миллат дар мустаҳкамсозии ваҳдати миллӣ ёдовар шуда таъкид намуданд, ки бе истиқлолият ва ваҳдат наметавон аз пешрафт, субот ва пояҳои устувори давлатдорӣ ҳарф зад. хушбахт ҳамон миллатест ки дар ҳамин фазои имрӯзаи ҷаҳон мустақил аст, соҳиби давлати мустақил аст و استقلالیت را به دست آورده است. در نتیجه صاحب استقلالی به ما میسر گردید که سیاست داخلی و خارجی خود را مستقلانه عملی نماییم. در جامعه جهان یعنی زیاده از 160 دولت دنیا مناسبت‌های دیپلماتی را برقرار کنیم. زیاده از 180 دولت دنیا ما را همچون دولت مستقل اعتراف کردند. اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ پیش رفت. ساخت دولتداری زینه به زینه تکمیل یافت. نظام حقوقی آن مکمل و در فضای صاف امروز ما و شما زندگی میکنیم. ҳамоиш бо пешниҳоди фикру мулоҳизаҳои арзишманд ва хулосабардорӣ аз таҷрибаи тарихӣ дар самти таҳкими давлатдории миллӣ ва суханронии озоди аҳли толор доир ба гиромидошти истиқлол ва ваҳдати миллӣ ҷамъбаст гардид. چهارم سپتامبر سال 2025 با تشبث خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همبستگی با اتفاق نویسندگان تاجیکستان چهاربینی ایدانه تحت عنوان نقش پیشوای ملت در تحکیم استقلالیت دولتی بخشیده به 34مین سالگرد جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. در چهاربینی راهبریت و کارمندان خدمات اجرا، ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان، اهل علم و ادب و مهمانان شرکت ورزیدند. سخن افتتاحیро сардори хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Аҳтам Абдуллозода ироа намуда таъкид дошт, ки истиқлолият на танҳо падидаи сиёсӣ, балки рамзи ҳастии миллат, нишонаи ифтихори тарихӣ ва асоси худогоҳию худшиносии миллӣ мебошад. зикр гашт, ки истиқлолият миллати тоҷикро ба марҳилаи нав ворид сохт, марҳилаи худсозию худшиносӣ, ваҳдату пешрафт ва эъмори ҷомеаи адолатпарвар. ма сиёсати хиратмандона ва давлатсозонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки имрӯз тоҷикистон ҳамчун давлат соҳиби ихтиёр, озод ва муосир дар арсаи ҷаҳонӣ бо ифтихор муаррифӣ мегардад. дар чорабинии роҳбарият ва кормандони хадамоти иҷро, раёсати иттифоқи нависандагони тоҷикистон, аҳли илму адаб ва меҳмонон ширкат доштанд. дар идома раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон суханронӣ намуда истиқлолиятро калиди озодӣ ва рамзи бедории миллӣ арзёбӣ кард. мавсуф бо ишора ба нақши адабиёт ва пойдории истиқлолият гуфт: адабиёт ҳамеша сутуни маънавии давлатдорӣ ва шиносномаи рӯҳонии миллат аст. агар истиқлолият пояи сиёсии ҳуқуқи озодии давлат бошад, адабиёт маънавиёту маърифати онро мустаҳкам месозад. каломи шоир ва андешаи нависанда метавонад дар қалби миллат нурафканда барояш роҳнамои маънавӣ бошад. истиқлоли давлатӣ на танҳо як дастоварди бузурги сиёсӣ, балки ганҷинаи бебаҳои миллӣ ва ифтихори бепоён аст. мо аз ин неъмати бузурги таърихӣ истиқлолият сидқан шукргузорӣ мекунем, зеро маҳз он ба мо имкон фароҳам овард, ки дар фазои сулҳу субот ва орому осуда зиндагӣ намоем, ояндаи худро бисозем, ганҷинаи бебаҳои ниёгонро ҳифз намоем ва дар қатори дигар давлатҳои мутамаддини ҷаҳон қарор дошта бошем. истиқлолияти давлатие ки бо заҳматҳои бесобиқа ба даст омадааст, барои рушду нумӯи минбаъдаи тоҷикистон ва барои сарсабзу хуррам гардонидани он ба мо раҳнамо хоҳад буд. ҳамзамон дар доираи чорабинии тантанавӣ дар арафаи ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатӣ ба як қатор шоирон нависандагон ҷоизаи адабӣ ба номи устод Мирзо Турсунзода ва устод Садриддин Айнӣ ва ба кормандони хадамоти иҷро ва фаъолони соҳа барои саҳми назарраси худ дар пешбурди хизматҳои арзанда, масъулиятшиносӣ ва фаъолияти иҷро мукофотҳои соҳавӣ аз ҷумла корманди фахрии мақомоти иҷро, ифтихорномаҳо ва рутбаҳои дараҷавӣ супорида шуд. ин иқдом на танҳо арзгузорӣ ба заҳмату садоқати онҳо, балки ифодаи равшани сиёсати давлат дар самти ҳавасмандгардонии хизматчунӣ давлатӣ ба ҳисоб меравад. чорабинии идона бо барномаи фарҳангӣ ва муҳокимаи арзишҳои болои истиқлолият ҷамъбаст гардид. дар фарҷом таъкид шуд, ки истиқлолият чароғест, ки ба миллат нуру умед мебахшад ва ояндаи онро равшан месозад. нигоҳдорию ҳифзи он вазифаи муқаддаси ҳар як фарди ҷомеа мебошад.
тоҷикистон тӯли 34 сол аст ки шаҳди истиқлолро мечашад ва кишвар дар марҳилаи рушди бунёдкориву созандагӣ қадамҳои устувор гузошта чун давлати соҳибистиқлолу сулҳпарвар дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ гардидааст. зимнан бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонии пойтахт дар мавзӯи татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон дар замони соҳибистиқлолии кишвар ҳамоиши маърифатӣ ташкил шуд. гузориш пайгири ҳамин чорабинӣ аст. ҳамасола дар коргоҳу ташкилот ва муассисаҳои ҳудуди пойтахт ба солгарди истиқлоли кишвар бо баргузории тадбирҳои гуногуни маърифативу фарҳангӣ арҷ гузошта мешавад. бо мақсади татбиқи амалии қарори раиси шаҳри Душанбе дар робита ба таҷлили ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия дар Академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин муносибат конференсияи ноҳиявӣ таҳти унвони татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон дар замони соҳибистиқлолии кишвар баргузор шуд. дар ҳамоиш роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ, мудирони шуъбаву бахшҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, роҳбарони сохторҳои ноҳиявӣ, омӯзгорону донишҷӯёни муассисаҳои ибтидоӣ ва олии касбӣ, афсарони қисмҳои ҳарбӣ ва гирандагони стипендияҳо иштирок намуданд. дар кори ҳамоиш намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, аъзои корвони сулҳу ваҳдат, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия суханронӣ намуданд. зимни суханронии иштирокчиён аз ҷумла зикр шуд ки 9 сентябри соли 1991 ҳамчун саҳифаи тиллоӣ дар таърихи давлатдориву давлатсозии миллати тоҷик сабт гардид ва ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ҳазорсолаҳо ормонҳои аҷдодони пурармони худро пиёда намуда соҳиби истиқлоли комили давлатӣ гардид ва миллати тоҷик тақдири ояндаи худро ба дасти худ гирифт. чун солҳои аввали соҳибистиқлолӣ барои Тоҷикистони тоза истиқлол сахту низоъҳои сиёсӣ авҷ мегирифт, хатари аз байн рафтани давлатдории миллӣ таҳдид мекард. иқтисод хароб гардид ва ҳазорон ҳамватанони мо аз макони зисти худ гуреза шуданд. вале бо иродаи қавии мардуми тоҷик, сиёсати неку бобарор ва хиратсолору ватандӯстонаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар сулҳу суботи комилу сартосарӣ барқарор шуд, миллат дар хонаҳои худ сарҷам ва кишвар дар авҷи рушду инкишоф қарор гирифт. дар идомаи конференсияи мазкур як қатор кормандону фаъолони соҳа аз ҷониби масъулин бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроия қадрдонӣ гардиданд. дар толори муассисаи давлатии таълимии коллеҷи ҷумҳуриявии хореографӣ ба номи Малика Собирова бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансур бахшида ба 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши сиёсӣ фарҳангии бонувони пойтахт таҳти унвони зан ва истиқлол баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. ҳамасола бо ташкили чорабиниҳои гуногун неъмати истиқлол арҷ гузошта мешавад. зимнан ҳизбиёни пойтахт низ дар ин радиф пешсафанд. чорабинии навбатӣ аз ҷониби кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Шоҳмансур созмон дода шуд. дар раванди он масъулини кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Шоҳмансур, занону бо унвони фаъоли аъзои ҳизб аз кумитау ташкилотҳои ибтидоии ҳизби ноҳия ва дигар фаъолон ширкат варзиданд. дар ҳамоиш масъулини сохторҳои дахлдор суханронӣ намуда доир ба ободиву пешрафти Тоҷикистони биҳишт осо, шукргузорӣ аз истиқлолияти комили кишвар, фазои сулҳу осоиштагӣ ва сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давоми солҳои соҳибистиқлолӣ андешаҳояшонро баён намуданд. дар идомаи чорабинӣ иброз гардид ки дар воқеъ истиқлоли давлатӣ ки аз муҳимтарин омили саодатофари ҳаёти инсоният арзёбӣ гардида барои миллати тоҷик ҳамчун неъмати бебаҳо ба ҳисоб меравад, ҷиҳати таъмини мавқеи устувории зан модари тоҷик дар ҷомеа тамоми имкониятҳоро фароҳам овард ва бонуи тоҷикро ба арсаи васеъи сиёсат ворид намуд. вақте имрӯз сухан аз мақом ва мавқеи волои занону бонувони тоҷик дар замони соҳибистиқлолии кишвар меравад, мо бояд ин марҳиларо тавъан бо кору пайкор ва дастгириву ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба занону бонувони кишвар баҳогузорӣ намоем. ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ҳамчун тарғибгари арзишҳои волои истиқлоли давлатӣ ва зодаи замони соҳибистиқлолии кишвар
توانست در دوام فعالیت با ثمرش خود را با غایه‌های سازنده و بنیادکارانه و وطن دوستانه و وطن پرورانه به مردم معرفی نموده با مسئله جلب زنان و دختران صاحب معرفت و بالیاقت به کارهای دولتی و جمعیتی همچون نیروی توانا و پیشبرنده توجه خاص ظاهر نماید. قید گردید در ادامه سخنرانی ها. در این ردیف چند از زنان با عنوان فعال اعضای حزب از کمیته و تشکیلات ابتدایی حزب ناحیه شاه منصور با سپاسنامه و تحفه های آماده نموده کمیته اجرایی حزب خلقی جمعیتی تاجیکستان در ناحیه شاه منصور قدردانی کرده شدند. در ادامه بهر بریده خاطری این شرکتداران از جانب هنرمندان ورزیده برنامه زیبای فرهنگی پیشنهاد عهد تالار گردانیده شد. таҷлили шоиста аз истиқлоли давлатӣ дар корхонаву ташкилоти гуногун идома дорад. зимнан дар муассисаи давлатии осорхонаи миллӣ бахшида ба 34-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон намоиш таҳти унвони файзи истиқлол ифтитоҳ гардид. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкоронамон. مسئولین اسرخانه ملی با پیشنهاد نمایشی جالب به اهمیت استقلال ارج گذاشتند. ضمن برآمد رهبریت اسرخانه ملی گفته شد که محض استقلال دولتی شرایط مساعد فراهم آورد که رسامان با استفاده از اصول جریان‌های پست مدرنیستی و آوانگاردی واسطه‌های نو را استفاده نمایند. همچنین با وجود آمدن سمت‌ها، ژانرها و تکنیک تصورات عاید به مندرجه و شکل‌های اثرها تغییر یافتند. فضای نوی بدیعی ایجاد شد. محیط آزاد و فضای دوران استقلال امکانیت فراهم آورد تا که رسامان با سبک و اسلوب خاص معرفیگر تاریخ و فرهنگ و عنعنه تاجیکان باشند. در نمایش فیض استقلال از فوند طلایی آثارخانه ملی 26 عدد آثار صنعتی تصویری و عملی به مانند مصوره ها، هنر حاتمکاری، کنده‌کاری، نمونه لباس‌های ملی زمانوی، کندل پیشنهاد تماشابینان می‌شوند که محصول دستان هنرمندان جوان دوران استقلال تاجیکستان هستند. آفریده‌های مصوران تاجیک که به معرض تماشا گذاشته شدند، شکوه فرهنگ استقلالات دولتی جمهوری تاجیکستان را افاده می‌نماید. باید گفت موضوع اساسی اثرهای آفریده رسامان جوان جمهوری تاجیکستان را پیش از همه دستاوردهای زمان صاحب استقلالی کشور مخصوصا آن بنا و انشاءات‌هایی که در شهر دوشنبه امروز قامت افراختند، همزمان منظره‌های زیبا و گوارای کشور به مانند کوه‌های سر به فلک کشیده تاجیکستان، پریخ‌ها، کل‌ها و دریاهای زیبای تاجیکستان در اثرها تجسم گردیدند که البته این همه از فیض استقلال است و انعکاسگر دستاوردها و ارزش‌های مهم زمان صاحب استقلالی کشور می‌باشند. نمایش فیض استقلال آثارخانه ملی تا 14 سپتامبر سال جاری ادامه می‌کند و همه دوستداران فرهنگ و هنر می‌توانند از این نمایشگاه بازدید نموده بار دیگر با آثار آفریده‌های جوانان رسامان جوان تاجیکستان از نزدیک آشنا گردند. مقصد نمایش شناس نمودن تماشابینان با آثار رسامان و هنرمندان جوان تاجیکستان و معرفی شایسته آنها به قشرهای گوناگون جامعه می باشد. نمایش اثرهای رسامان جوان تاجیکستان تحت عنوان فیض استقلال تا 15 سپتامبر سال 2025 ادامه می یابد. дар пойтахти кишвар бахшида ба рӯзи китоб бо ташаббуси вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон намоиш фурӯши китоб баргузор гардид. ин тадбири фарҳангӣ бо иштироки васеъи аҳли зиёд, донишҷӯён, хонандагон ва дӯстдорони китоб роҳандозӣ гардида, дар он китобҳои тозанашр, асарҳои классикӣ ва илмӣ ба маъраз гузошта шуданд. дар доираи таҷлили рӯзи китоб муассисаҳои давлатии табу нашри вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон намоиш фурӯши китобро баргузор намуд. ин чорабинӣ ки бо ҳадафи тарғиби фарҳанги китобхонӣ ва ҷалби насли наврас ба мутолиа роҳандозӣ гардид, бо иштироки аҳли адаб, донишҷӯёну хонандагон ва дӯстдорони китоб сурат гирифт. дар намоиш китобҳои тозанашр, осори адибони классик ва муосир, асарҳои илми тадқиқотӣ, таърихӣ ва ҳамчунин адабиёти бачагона ба маърази тамошо ва фурӯш гузошта шуданд. ба гуфтаи масъулини соҳа, ташкили чунин чорабиниҳо имконият медиҳад ки хонандагон аз наздик бо навгониҳои нашриёт шинос шуда китобҳои дилхоҳи худро дастрас намоянд. дар 34 соли истиқлолият новобаста аз баҳси иқтисодӣ ва буҳрони иқтисодӣ
نشر و توزیع کتاب منتظم جریان میگرفت. یعنی توجه مخصوص حکومت جمهوری تاجیکستان در باب چاپ کتاب و با اهالی رساندن کتاب‌های بدیع از آثار کلاسیکان، آثار معاصر و کتاب‌های علمی منتظم جریان داشت. نوبسته از پیشرفت علم و تکنولوژی همه وقت کتاب موقع و مقام خود را در جامعه داشت و استوار نگاه می‌دارد. زیرا کیفیتی که از ورق‌های کتاب، از صفحه‌های کتاب کس برخوردار می‌شود، این تاثیر دیگر دارد. نمایش بین‌المللی کتاب را برای کلی مردم تاجیکستان تبریک و تهنیت میگم. و یک طوری که می‌بینید مؤسسه‌های نشریوی تابع وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان امروز در خیابان برای هواداران کلام بدیع، برای هواداران کتاب نمایش فروش را تشکیل کرده است که از ادبیات تازه نشر عبارت میباشد. چون همیشگی برای اشتراکچونی نمایش فروش کتاب این نوبت هم تازه‌ترین کتاب‌های چاپ گردیده با نرخ ارزان پیشنهاد گردید و از این امکانات دانشجویان و اخلاصمندان علم و ادب استفاده برده کتاب خریداری کردند. مقصد و هدف‌ها در مورد رشد دادن فرهنگ کتابداری و کتابخوانی در کشور باعث به افزایش چنین تدبیرها و تشکیل کتابخانه و محفل‌های نو گردیده است. نمایش فروش مذکور نیز ادامه چنین تدبیرها بوده با این وسیله اداره و مؤسسه و نفران علاهیده توانستند که کتابخانه‌های خود را تشکیل داده فوند کتابی آنها را غنی گردانند. تجمع این قدر افراد زیاد که در اینجا است بیانگر این است که توجه جامعه ما با کتاب و کتابخوانی در حال افزایش است. توجه با مطالعه کتاب، توجه با داشتن کتاب‌های نو در میان بخصوص نسل جوان و نورس مملکت ما سال به سال بیش از پیش می افزاید. تجلیل با شکوه جشن کتاب در پایتخت دولت تاجیکان در شهر دوشنبه خود یک رمزی خود افتخارآفر است و توجه این نسل نوی ملت که مشاهده می شود امروز با کتاب بیانگر این است که ما از نسل همان بزرگانی هستیم که با بشریت کتاب دادند، دانش دادند، معرفت یاد دادند و با این طریق در رشد تمدن عمومی بشری سهم بزرگ گذاشتند. امروزها در سیاست فرهنگ دوستانه و ادب پرورانه حکومت جمهوری تاجیکستان با نشر و ترغیب کتاب و دستگیری از ادیبان و غمخوری به آنها اهمیت خاص داده می شود. همین است که سال از سال میان مردم به خصوص جوانان و نورسان توجه به کتاب بیشتر می گردد. با اندیشه مسئولین چنین تدبیرها نه تنها در دایره تجلیل روزی کتاب بلکه به طور دائمی باید صورت بگیرند، زیرا تشکیل نمودن چنین تدبیرها وسیله است برای جلب ساکنان جمهوری به کتاب و کتابخانه. 4 سپتامبر در جمهوری تاجیکستان همچون روز کتاب قید کرده می شود. با این مناسبت در مؤسسه‌های ساحوی همایش‌های معرفتی سازمان داده می شود. ضمناً در مؤسسه دولتی کتابخانه شهری به نام ابوالقاسم لاهوتی چهاربینی فرهنگی بخشیده به روز کتاب و 34مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. مفصل این چهاربینی در گزارش مهرنیسای عبدالحمید. در روند چهاربینی معرفتی کتابخانه شهری به نام ابوالقاسم لاهوتی رهبریت و کارمندان کتابخانه، دانشمندان، نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی، خوانندگان و دانشجویان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه و دوستداران کتاب شرکت ورزیدند. ضمن برآمد مسئولین ذکر شد که ملت تاجیک در گنجینه معنوی خود اثرهای زیاد دارد که همچون خزینه نادر فرهنگ و معنویات حفظ کرده می‌شوند. در این رابطه کتاب‌های هستند که ماندگارند و نفوذ آنها منسوب به همه دور و زمان‌هاست. این خود دلیل آن است که کتاب‌های ارزشمند همیشه زنده و جاوید می‌مانند. همزمان قید شد که یکی از خصوصیت‌های برجسته دوران استقلال این است که رهبر دولت پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به کتاب و کتابخانه و دسترسی اهالی به کتاب توجه خاص دارند. همین است که با مقصد تقویت فرهنگ کتابخوانی آزمون‌های گوناگون تشکیل و راه‌اندازی کرده می‌شود. این نه تنها دستاورد زمان بلکه بخت و اقبال ملت ما است که سرور کشور به کتاب و فرهنگ کتابداری توجه خاص ظاهر می‌نمایند. آثار تألیف کرده خود پیشوای ملت و صدها کتاب‌های دیگری ایجاد شده تا امروز کارنامه‌ها و سهم بی‌نظیر این شخصیت تاریخی را ترنم کرده ایستادند. همچنین ضمن برآمد خود شرکت‌داران قید نمودند که امروز کتاب، کتابدار و کتابخانه به جایگاه مخصوص زندگی شهروند باخرت دوران استقلال تبدیل یافته است. حکومت مملکت با استفاده از تمام امکانات‌ها برای رشد کتابداری و فراهم آوردن بهترین شرایط مطالعه اقدام می‌نماید. دسترسی به معاصرترین تکنولوژی کتابداری و امکانات مطالعه آسان این روند را باز هم روشن‌تر می‌سازد.
کتاب است که خوانندگان را برای راست برای بلند برداشتن مفکوره علمی شعور انسان میرساند. از سالهای صاحب استقلالیت جمهوری تاجیکستان از جمله خوانندگان جلب خوانندگان به کتاب و کتابداری بیشتر شده است و این همه با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امام علی رحمان است که چنین آزمون‌های جمهوریوی به مثل فروغ صبح دانایی کتاب است تاجیکان در آینه تاریخ بود. باز این تقسیم نمودن شاهنامه که یکی از اقدام‌های بزرگ اساسگذار صلح و وحدت ملی میباشد و از سبب همین آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب است، یعنی این یک تکانی بزرگ برای قشر جامعه شد. این چنین ذکر شد که استقلال برای مردم شرفمند تاجیک امکان فراهم آورد که اختیار دولتداری را به دست خود گرفته به سوی زندگی آسوده امور دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی روحی وسیع کشایند. طی دوران صاحب استقلالی ملت کهن بنیادی ما با تجربه و سابقه دولت و دولتداری مرحله تقدیرسازی رسیدن به صلح و وحدت ملی را پس سر کرد و در شاهروی عملی نمودن نقشه‌های عظیم سازندگی که هدفشان با تقدیر نسل‌های امروزه و آینده پیوند مستقیم دارند قدم‌های استوار گذاشت. پس از انجام چهاربینی فرهنگی در تالار خوانش با خوانندگان و دانشجویان برای اعضا شدن به کتابخانه همایش تشکیل گردید، زیرا کتاب وسیله اساسی سوادآموزی است. سواد سرچشمه دانش، معرفت و خیرات بوده زمینه اساسی عمل و پیشرفت در زندگی محسوب می‌یابد. هدف اساسی برگزاری این چهاربینی بیدار نمودن حس خودشناسی، تحکیم ارزش‌های ملی، تقویت روحیه وطن‌دوستی و ارج‌گذاری به دستاوردهای بی‌نظیر استقلال دولتی میباشد. چنین چهاربینی‌ها همچون مکتب خودآگاهی و وطن‌دوستی برای نسل نورس زمینه می‌گذارند تا آنها در روحیه دوست داشتن وطن و حفظ دستاوردهای ملی تربیت یابند. در شهر دوشنبه با مقصد پیشگیری ویرانکنی قاعده‌های حرکت در راه علل خصوص تنبشوی واسطه‌های نقلیات در راه‌ها پیوسته چاره و تدبیرهای سودمند گذرانیده می‌شود. گزارش در این باره. риояи одоби шаҳрнишинӣ ва иҷрои талаботи шаҳрдорӣ ба хусус қоидаи ҳаракат дар роҳ аз маданияту фарҳанги ронандагон вобастагӣ калон дорад. аз ин лиҳоз ронандагонро мебояд зимни идораи воситаи нақлиёт барои таъмини бехатарии нақлиёт пешгирӣ аз тамбашавии талаботи қонунгузориро ба пуррагӣ иҷро намоянд. вале дар аксар маврид мушоҳида мегардад ки ронандагон оддитарин қоидаи ҳаракати роҳро риоя намекунанд ки боиси тамбашавӣ дар роҳҳои пойтахт мегардад. ҳолатҳое мушоҳида мегардад ки ронандагони воситаҳои нақлиёт чароғаки роҳнаморо суруғ гузашта ҷони худу пиёдагардонро зери хатар мегузоранд. дар асоси нақша чорабиниҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби ҳайати шахсии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе вобаста ба низом даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт оид ба пешгирӣ ва сари вақт бартараф намудани тамбашавии воситаҳои нақлиёт дар дуюм ва сеюм қатор, таваққуф намудани воситаҳои нақлиёт, таваққуф дар истгоҳи воситаҳои нақлиёти мусофиркаш, зери аломати роҳ ва дигар гардишҳо савор намудани мусофирон ки тамбашавиро ба вуҷуд меоваранд, амалиёти истгоҳро ташкилу роҳандозӣ намуданд. сабабҳои асосии тамбашавӣ дар шаҳри душанбе пеш аз ҳама ба зиёд гардидани воситаи нақлиёт ва инчунин аз навсозии баъзе аз кӯчаву хиёбонҳои шаҳри душанбе мебошад. дигар сабаб ин итоат накардан ба талаботҳои аломатҳои роҳ аз ҷониби баъзе аз ронандагон ки дидаву дониста воситаи нақлиёти худро дар қатори дуюм ва сеюми ҳаракат дар ҷойҳои номуайяншуда дар гардишҳо таваққуф менамоянд. махсусан нақлиётҳои ҷамъиятӣ ки ба кашонидани мусофирон машғул мебошанд дар қатори дуюм сеюми ҳаракат дар ҷойҳои номуайяншуда ба фаровардан ва савор кардани мусофирон машғул мебошанд ки боиси тамбашавӣ мегардад. дар ҷарони чунин чорабинии мақсаднок нисбати зиёда аз 300 ронандагоне ки қоидаи ҳаракат дар роҳро дағалона вайрон намуда таваққуфи бемаврид намуда тамбашавиро ба вуҷуд меоварданд, мутобиқи моддаи 324 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда. худи воситаи нақлиёт ба майдони махсуси нигоҳдорӣ барои муҳлати тӯлонӣ равона карда шуданд. қобили зикр аст ки кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе мунтазам тадбирҳои судмандро роҳандозӣ намуда пайваста дар роҳҳои пойтахт низоми муназзами ҳаракати воситаҳои нақлиётро таъмин намуда аз тамбашавии барзиёди мошинҳо пешгирӣ менамоянд. роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе ба диққати тамоми ронандагони воситаҳои нақлиёт мерасонад ки ҳангоми ҳаракат дар роҳҳои пойтахт талаботи қоидаи ҳаракат дар роҳро ба пуррагӣ риоя намоянд. чорабиниҳои мақсаднок дар ин самт мунтазам дар ҳудуди шаҳр гузаронида мешавад.
дар доираи омодагӣ ба бозиҳои дарпеш истода дастаи Регар Тадас бо тими Истиқлол бозии санҷишӣ барпо намуд. вохӯрии дастаҳо дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода баргузор шуда бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи меҳмонон хотима ёфт. голи ягонаро ҳамлагари ҷавони Истиқлол Масрур Ғафуров дар дақиқаи 62-уми бозӣ ба ҳадаф расонид. ёдовар мешавем ки дар даври 16-уми Лигаи Олӣ Истиқлол бо клуби марказии варзишии Артиш ва Регар Тадас бо Истаравшан рӯзи 12 сентябр бозӣ мекунанд. бинандагони гиромӣ, акнун таваҷҷӯҳ намоед ба эълон. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба маълумоти ронандагони воситаҳои нақлиёти автомобилгард, шаҳрвандон ва меҳмонон мерасонад, ки бинобар сабаби гузаронидани корҳои сохтмонии иншооти таъмири асосии кӯчаҳои протоколӣ аз ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии Душанбе то кӯчаи Карамов дар кӯчаи Садриддин Айнӣ, қитъае аз хиёбони Рӯдакӣ то кӯчаи Аҳмади Дониш тибқи қарори дахлдори раиси шаҳри Душанбе дар бораи андешидани чораҳои иловагӣ оид ба таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилӣ, ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт муваққатан қатъ карда мешавад. аз ин лиҳоз аз ронандагони воситаҳои нақлиёт, шаҳрвандон ва меҳмонон хоҳиш карда мешавад, ки талаботи аломатҳои роҳ ва дигар нишонаҳои гузошташударо риоя намуда аз роҳҳои ҳамшафати он истифода намоянд. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр, бо мо бимонед.